Muraho nshuti bavandimwe mwese abakunzi b'icano yanyu Mutabazi Official, turabasuhuje cyane mwese aho muri mu mpande zine zose z'isi, tubifuriza kuguma kugubwa neza no kuguma kumva cano yanyu kuko bisanzwe. Turabatumikira buri gihe twumva amakuru yo hirya no hino, ntabwo turyama, tugenda tukominikana n'abatuye hariya bakatubwira amakuru uko bimeze, natwe tukabona tutoyihererana tukavuga ngo tuze tubabwire ayo makuru. Nshuti bavandimwe, habaye ejo bundi mu mikenke nanone nk'uko mubizi, bariya abantu nanone bihaye umugambi wo guhungabanya cyangwa se wo kumarira buriya bwoko, bifuza yuko babumara. Leta ya Kinshasa, leta y'u Burundi, kuko mubizi yahawe amafaranga na perezida wa Kongo, abahize amafaranga ati mumfashe rwose mutume abasirikari hariya bahure n'abanje n'izi groupe zose, tugende tuze kugira bariya abantu tubagirire nabi, tubomore tubakure hariya mu buryo batashobora bazave hariya n'ibintu, dore ko babimazeho n'ibisigaye byose muza mubifata mu binyage byose mu byice. Nshuti bavandimwe, dore ko leta ya Kinshasa ifatikanije na leta y'u Burundi, igisirikari cyabo bombi, bafatikanije hamwe na Mayimayi, hamwe na Biroze Bishambuke, hamwe na FDLR, abo bose barahaguruka bakavuga ngo bagiye mu Minembwe, bagiye kwica ubwoko bw'abanyamurenge batuye mu Minembwe. Nshuti bavandimwe, kuko mubizi buri gihe buriya bwoko hariya abana habo ntabwo buharanga, ntabwo batera, bari iwabo gusa, bararevandike iyo babateye nabo bakirwanaho kuko mubizi. Ejo bundi rero hapangwa ibitero simusiga, baza noneho ari nka kurya kw'inzuki, inzuki murazibona uko zingana, niko bari baje. Baraza bashitse, baturuka mu nzira nyinshi, ntabwo bazira mu nzira imwe, ntabwo banyura mu nzira imwe, baraza nk'uko bahora baza, baca mu nzira zitandukanye. Intare za Sarambwe hamwe na Twirwaneho bari bababonye, banajua kukadiria umbali, uko bazavuga gukadiria umbali. Kera bari bababonye, amazi batekinga ibyo baza bita gutekinga cover. Batekinga cover, bamaze gutekinga cover, abandi baraza rero, babanza gusheringa bombo, badurasa imbunda, dore ko babazanye imbunda kizo gukurimbura, nizo kurimbura nyine, babazanye imbunda kizo kurimbura. Bararasa aho ngaho, aho muka bararasa, abandi batekinga cover, baraceceka. Intare ziguma hamwe, intare ndizisakuza. Ririya zina ntimugire ngo ryavuye gutoragurwa gusa, rifite aho ryavuye. Batekinga cover, baraceceka, hamwe no Twirwaneho baraceceka, yuko ni abantu bize igisirikari. Ni abantu bize igisirikari, ni abantu bazingatiye amafunzo, ni abantu banajua cha kufanya. Si nk'abariya gusa baza gusa ngo baje kwica abantu, baje gutera abantu, baje kujana ibintu n'ibyabo. Nta gisirikari baba barize, kabariya abamayimayi n'abariya abazalendo n'abariya baki bose, kuko twabivuze mbere, umuti wabo cyangwa isi byo kurya byabo ni urumogi, kuko duhora tubivuga buri gihe. Bariya ndabwo ni abantu gusa baza kwangiza gusa no kugira gute, ntacyo bashobora kugeraho na kimwe. Noneho baraza rero n'abasirikari b'Abarundi na FARDC na FDLR, bose batangira kurasa basheringa amabomu hamwe muri y'abanani ya Twirwaneho hamwe n'intare za Sarambwe. Barecara baraceceka, n'intare za Sarambwe aho bari baraceceka, batekinga cover, baraceceka, ibyo bita gutekinga cover, baraceceka.
barabareka rero baraza barabone nta muntu waho ushagara n'umwe tibaze bakangwa n'amabombo tibakangwa n'imbunda yuko bumvaga imbunda amabombo bararasa barati bagiye dore nta rindi zina babita ngo n'abanyarwanda ngo abanyarwanda banenda kwabo abandi baraturya gusa bari bahawe ibyo baza bita briefing umusirikare arazinga ati agaceceka agahabwa akarinda oda ya nyuma, oda ya mwisho, msubiri oda ya mwisho. Urumva kusubiri oda ya mwisho nta gupfa gupomagura gusa gupfa gukora gusa muri twi oya kusubiri oda ya mwisho. Baraza abanyarwanda bagiye iwabo, abanyarwanda batangiye iwabo batangira kubyina amaze amaze babakirizaho umuriro mw'abantu, umuriro uraka wari wabona abantu umuriro ukaza waka gusa babakirizaho umuriro none ngo bagire ngo baragira gutya baje ahandi basanga naho bahateze abandi nabo bari bateze indi yambushe nabo barabakubita ngo bagire barirukira ahandi nabo barabukubita Burundi ruhande bari bapanze banajua cha kufanya. Afande afisa matama afande Gakufu viongozi anajua cha kufanya bwana. Banajua cha kufanya. Bari bapanze ingabo bagira ngo barajari abagakubitwa ntabo batekinze kava gusa ngo baracika ngo bateze ambushe ngandi batatu bagira ngo barahungira hari abagakubitwa umuriro uraka yuko n'abantu bazi cyo gukora, n'abantu babwira ingabo bakababwira ati muze kugira gute mutasubiri oda ya mwisho aricyo gihe mutangira akazi gatangirwa. Tagupfa gupumagura gusa bariya babona ibiti bagatangira gusa bariya bazalendo babona igiti yari bakacita umuntu bagatangira kera urufaya rw'amasasu kera bagatangira kurasa igiti. Never. Ariko nabo ntawo bagaya ntawo bigiye amafunzo. Shuti bavandimwe, icyo nshaka kubabwira niki, bakubiswe umuriro, bahawe icyo bari baje gukora, babonye icyo bari baje gukora. Ibyo baza bita chamutemakuni, bahuye na chamutemakuni mu Giswahili, abaswahili baracyumva, balipata chamutemakuni. Afande Gakufu aho muri turabasuhuje cyane, afande Sematama tunabapigia salute bwana. Pole na kazi viongozi, pole na kazi. Reka manze ndirimba karirimba ariko ndaza kukaririmba nyuma. Shuti bavandimwe, icyo nshaka kubabwira niki, bahaboneye isomo bazogenda, uzosigara azovuga iyo story, azandika igitabo. Bagiye bahungura ugutwi nka kwa kundi mwari mwabona umuntu wariwe n'inzuki, iyo inzuki zihazi kurya cyane ukazugira uti uhungura amatwi, niko bagiye bahungura. Ibibando byabo byose bari bitwajije, murabyumva namwe, ibibando byose bari bitwajije basiga aho ngaho. Babisigaga aho ngaho se bari nanje mvuze ngo mwari muzi uvuga ibyazi, babisigaga aho ngaho se bagiye hehe, bagasangana umuntu n'ikibando cyiwe baratoraguye, habaye umunsi mukuru wo gutoragura ibibando byabo. Yebabe we ubushize narababwiye erego ngo irya mukuru riratinda ariko ntirihera, niko baca umugani. Ubushize narababwiye ati abasirikare mwangabo z'u Burundi, mwebwe mugenda ngo muzazamuka hariya ngo mugiye gutera abanyamurenge, mubahora ubusa,
genda ushira amaboko hejuru, ugende mu bandi, ugende muri Twirwane, ugende muri mu ntare za Sarambwe, barakwakira, nta kibazo kihari na kimwe, barakwakira, barabizi ko ntacyo mupfa, barabizi namwe ko mugenda mufashwe ku ijosi, ntacyo mupfa. Narabivuze ubushize ngo ijambo rya mukuru riratinda, ngo ariko ndirihera. Ubwo rero wanze kumva ntiyatinze kubona, niko bavuga. Wanze kumva ntiyatinze kubona. Nshuti bavandimwe, kuko nyababwiye, wanze kumva ntiyatinze kubona yuko uwagiye akemera agashira imbunda hasi akamanika amaboko, ubwo yarakize. Ariko utaranumvise agahata gusa, umutima uhaye umurya, ubwo rero murabyumva nawe uko byagenze. Ntabwo mbabwira inama mbi, mbagira inama nk'umuntu bakunze. Ibyo murwanira ntabyo muhamurwanira, ntabwo mushaka kuza kwica abantu gusa, kuza kwica abantu batafite b'inzirakarengane, ntacyo muri ko mubarabahora. Ntibaje gutera Uburundi, nta kibi bakoreye Uburundi, nta kibi bakoreye igisirikare cy'Uburundi, nta kibi bakoreye leta y'Uburundi. Kuko muzamuka mugafata mukinjira muri Tanganyika, mukafata amato mukaja za Baraka, mukazamuka ngaho za Rugezi, ngo mugiye ng'umunyamurenge, ngo niwe mukurikiye. Koko iyo Mana sitabahoreye, idahoreye bariya abantu b'inzirakarengane, iba ari Imana yaheye. Narababwiye uwumva adagomba gukora iryo bara kuko yabitegetswe n'abashebuja, nagenda amanika amaboko, agende mu gisirikare, baramwakira. Kira ni igisirikare, bizi igisirikare. Twirwaneho, afande Gakufu, afande Sematama, n'abafande bakomeye babazi icyagufanya, ntabwo bashobora kugira gute umuntu ubagana, ntako bomugira. Ariko nuguma guhata umutima ukakurya, nawe ukanga, conscience ikagutravaye, nawe ukanga, uzahura n'ikibazo. K'icyo kibazo rero cyahabaye ejo bundi. Erego mbagira inama nk'umuntu bakunze, mbagira inama nk'umuntu ubakunze. Nshuti bavandimwe, kaba mbanza kugira ngo mbanze mvugane cyangwa se ntume ubu butumwa kuri pastori uyoboye itorero rya Ndahangwa. Pastori, wataye inzira, wateshutse inzira yawe, wagiye mu bintu utazi, wagiye gukina imikino utazi. Intama zawe urazitaye ku mugaragaro, winjiye mu bintu utazi, kurakina ibyo utazi, ngo niho unezeza abayobozi baho ngaho, ngo niho unezeza umukuru w'igihugu waho ngaho. Pastori, reka nkubwire inama. Uwo murimo wahawe, iyo nshingano wahawe, urayiteshutse, urayiteshutse ku mugaragaro, ugiye mu bintu, kuravuga ibintu by'umurenge, ukazana abantu b'umurenge, ukazana abakagara, ukazana ibiki, ukaja mu Rwanda, ugakubitayo, ugafata, unapapasa bwana, babyita gupapasa. Kurapapasa, uragenda ukabakaba. Subira mu nshingano zawe. Izo ntabwo ari zo nshingano wahamagariwe. Naho nuzita, nuti izo nshingano zawe, pasiteri, ndakubwiye, uwo waguhaye uwo murimo, ntugira ngo ni umuntu. Uwo shebuja w'izo ntama arahari, azobikubaza.
kandi igihano ciwe cyo tikimeze nk'ica abantu, igihano ciwe kimeze nka piripiri, niko baza baririmba indirimbo. Igihano ciwe uwaguhaye izo ntama ngo uziyobore kimeze nka piripiri. Piripiri uyifashe ukayishyira mu kanwa ukayikanja, urumva uko bimeze. Niko igihano cy'uwaguhaye kuyobora izo ntama uhaye ukinisha, ugiye guta mu nzira udashoje urugendo rwawe ngo urusoze neza. Izo ntama uhaye ukinisha zifite shebuja, kandi shebuja ntameze nk'abantu, ntakora nk'abantu. Uzandika ahantu kuragenda ukaja mu Rwanda ukavuga ibyo mu Rwanda, ukavuga ibyahe, ukavuga iby'abanyamurenge, ukavuga ibyo mu Kagara, ukavuga ibiki, ukavuga ngo niho ushimisha umukuru w'igihugu. Pastori, nkubwire rero, garuka mu nzira yawe. Uravuga ibyo utazi. Sitori uhavuga y'abanyamurenge ntayuzi, ahubwo urashaka kubababaza, urashaka kutubabaza no kutwibutsa intimba zo mu Gatumba n'ahandi twafiye, mukaba n'ubu mudukurikirana ukabishigikira. Warahawe umurimo n'Imana. Kubwire wa mugabo, nutareba neza, uwagushinze uwo murimo araruta n'umukuru w'igihugu uhaye ugira ngo wikundwakazeho. Uwagushinze uwo murimo w'iryo torero ryo kundahangwa ringana gutyo, iryo shengero ugiye gukinisha ngo kuravuga ibyo utazi, winjiye muri politiki ibyo utazi, ukabesha ukababaza imitima y'abantu, ukababaza abantu bose ku isi, ukababaza umunyamurenge wese aho ari. Excuse me. Pastor, nkubwira inama ucire birarura. Shobuja wagushinze uwo murimo araruta bose, kandi nkuko mbisubiremo, igihano ciwe ntafite igihano nk'ica abantu. Igihano ciwe bazaga baririmba, hari nimba zivuga ngo igihano ciwe kimeze nka piripiri. Ni kiza, ugumucitege. Abanyamurenge uhawe uvugira ntabuzi. Abanyamurenge barababaye, abanyamurenge barapfuye, twarapfuye mu Gatumba. Nuba batwishe ntibari bazi ko dushobora kubaho, bari bazi ko bagiye ko batumaze. Ariko icyo nkubwiye, ubwoko bw'Imana bwaremwe n'Imana ntibupfira gushira, ntabwo bupfira gushira. Rero ibyo ngibyo uhawe uzana igiti ukaza udukora mu bisebe, udutoneka, ubireke. Naho nubikomeza gutyo, buriya bwoko bufite uwaburemye, ntabwo ari umuntu, bwashyizweho n'Imana. None murabukurikiye, murazamutse iriya misozi yose, iriya mitumba yose murayizamutse yose, murayiduze yose, ngo ko murakurikira umunyamurenge. Wa mugabo we, ureke nkubwire, witege rero iby'Imana izakora. Bari abantu barasenze, iriya misozi bayisengeyeho, ntugire ngo n'ubu bayiriho kubera kubusa, bayiriho bafite amasezerano, bafite amasezerano. Ibyo mbabwira ni ibintu by'ukuri, ntabwo ari ibintu byo kubesha, ntabwo ari ibintu bitari byo. Ibyo mugenda mutoratora mufata ngo ukaja mu Kagara bakakubwira aya ngo bakubwira abangaba bakabwo kuratonda ngo abantu bakagara bose baguzwe, bahawe amafaranga, ukabazana ukabatereka mu rusengero rwawe, kurabavuga hagati y'abantu, ukabavuga imbere y'intama zawe. Birababaje cyane mutaha. Ngo niho wishimisha ku mukuru w'igihugu.
birababaje cyane. Ziriya ntamu zitaye hehe? Kuzitaye mu nzira, kuzitaye utarasoza umurimo wawe. Shebuja waje azobikubaza, shebuja wa ziriya ntamura waruragiye aho mu ishengero ryo kundahangwa, bazobikubaza, bazozikubaza sinzi uko uzasigura. Ntugire ngo uravunga uzomusubiza, ngo uzoyisubiza nk'uko usubiza abantu aho ngaho, uje aho ngaho ugatangira ukavuga ukagira gute. Mushinga ntahe, uwaguhamagaye ni umugabo, aravuga rimwe rikijana. Nakubaza akubaza ibyo wagiyemo, ntuzabona n'ibyo uvuga, ntuzabona n'ibyo usubiza. Kakugira inama rero, icara hasi utuze, ukora umurimo wawe nk'uko wawuhamagariwe. Ariko nushaka kuwuvanga ukawuvanga, urabizi ko Imana igira ishari, ntabwo izikunda kuvangirwa, ntabwo ikunda kuvangirwa habe na gato, ntikunda kuvangirwa. Shuti rero, nguhanuye nk'umuntu twari dufatikanije inzira y'umusaraba. Ugaruke uve muri ibyo ngibyo urimo, ureke gukabakaba, urakabakaba nk'umuntu utabona, urakabakaba ukavuga ibi, kuraja mu Rwanda ukavuga ibi ibyo utazi. Uravuga ngo abantu bafungiye mu Rwanda, ukavuga nkundu, ukavuga nde? Ese abafungiye iwanyu ni bangahe? Abari iwanyu batazi naho bagiye, wowe bakubaza wahabona? Abanyegejwe batazi iyo bari, wahabona? Reka kukabakaba, reka kuvuga ibyo utazi. Genda uje mu isengero ryawe ry'indahangwa, ufite n'abayoboke benshi, ufite intama nyinshi, ureke kuzita mu nzira. Izo ndakubwiye nk'umuntu wamenye umusaraba, nk'umuntu wamenye agakiza. Ndaguhanura kubwira ngo wataye umurongo, ugarukire Uwiteka, ugarukire Imana. Iyo ni inyembabazi, irakubabarira, ugaruke mu nzira nyayo, usubire mu ntama zawe, usubire mu mwanya wawe. Ureke gukabakaba ushakisha ibyo ntabwo ari wo muhamagaro wawe. Ibyo ndabikubwiye, mbwira n'abarundi bose kugira ngo babyumve. N'intama zose zawe ziri aho ngaho muri iryo shengero rya Ndahangwa, n'abarundi bose, mushinga ntaye pasiteri w'iryo shengero, ugaruke ku murongo, uve muri ibyo wagiyemo. Ntabwo iyo nzira igukwiriye, ntabwo iyo nzira. Ibyo uvuga byinshi biratubabaza, ibyo uvuga byinshi ntabyo uzi. Tuzi abantu abanyamurenge baba bapfira iriya ruguru mu Minembwe, baba bazira ubusa, bafatikanyije icyo gisirikare cyaha iwanyu, mwafashe amafaranga muyahawe na leta ya Kinshasa, ngo mugende muduge iriya migambi yose, iriya misozi yose, mushike mu Minembwe, mushike za Rurambo, mushike za Gahoro, mukuru murakurikira umuntu w'umututsi. Ese nimwe mwamuremye? Yaremwe n'Imana kandi ariho kubw'Imana, afite amasezerano y'Imana. Hari ahantu n'ahabo, ntabwo ari ahanyu. Ntabwo bararota baje no kubatera iwanyu. Ibyo mugira ngo murabakura hariya, muzobakura hariya, ntibishoboka. Rero ndabikubwiye pasiteri, nkubwira nk'umuntu ukugira inama,
usubira mu mwanya wawe, ureke gusemerera ibyo utazi, ureke kuvuga ibyo utazi. Biriya bintu uvuga ntabwo bijanye n'umurimo wawe, ntabwo bijanywe n'umuhamagaro wawe wahamagariwe n'izo ntama zose zigukikije. Ese pasiteri, ureke nkubaza, ubwo uzosubira kandi uhaguruke muri izo ntama zose zingana gutyo uvuge ngo kuravuga ngo kurayobora ngo kuragira gute? Arundi barabibona, hari abafite mwo mpemu yera, bayoborwa na mpemu yera. Kera barabibonye, babonye ko wataye umurongo. Garukira rero wagutumye, garukira rero waguhaye uwo murimo, uve muri ibyo ngibyo byo kuvuga ibintu utazi. Abanyamurenge bapfuye mu Gatumba, bapfuye hehe za Bibogobogo, bapfuye hehe. None abasigaye bangana gutya nabo murabakurikiranye mu Rurambo, iriya misozi yose muza mureba. Mwebwe muri Bujumbura mwabantu muza muterera imisozi murebe iriya misozi yose ya ruguru. Muri abantu bagenda bakajanywa bagatwara intwaro zikomeye bakaduga ruguru. Ese ureke nkubaze ko basiga M23 aho yafashe hose ko ari hanini, Nord Kivu na Sud Bukavu ni Goma na za Rucuru na za he hose na za Masisi, ko batagenda bakazamuka muri iriya misozi baje kurebagaba inkehwa bazimare? Ye mugabo, ureke ndakubarire rero, ntabwo bizoshoboka. Bariya abantu ntabwo bicaye hariya ku busa, bicarana amasezerano menshi ya hariya muri kiriya gihugu. Ni igihugu Imana yabahaye, ni igihugu Imana yabahaye cy'abasekuru na basekuruza, bagisengeyemo amasengesho menshi Imana idashobora kubibagirwaho. Rero wowe uhaguruka ugashaka kubarwanya, ushigikira biriya bikorwa by'aho ngaho bahaye bakora, bohereza igisirikare cy'aho ngaho ngo kigende kize kubica, ugahaguruka ukabishigikira, wambaye inkweto zitagukwiriye. Ubireke. Waguhaye uwo muhamagaro, agutegeye amaboko, n'umunyembabazi, azokubabarira. Ugaruke. Ubwo ni ubutumwa bwanje bwa pasiteri, wewe utuye aho ngaho, uyoboye iryo shengero rya Ndahangwa rikomeye gutyo, uja ku social media ugomba kuvuga ibintu utazi, uvuga ibintu bimwe by'ibinyoma, ubesha. Ubireke. Ibyo rero akaba ari message nguhaye, kugira ngo ni ubutumwa nguhaye kandi ubwumvire. Naho nutabwumvira ngo wanze kumva, ngo ntiyatinze kubona, niko baca umugani. Reka rero nyisubirire rero mu Rugezi. Iyo yari message yande yuriya mugabo pasiteri wo ku Ndahangwa. Ntabwo nyirwa mvuga n'amazina yiwe, uravuga ugahagarara ku ma social media, uvuga iby'Abanyamurenge, uvuga iby'Akagara, ugakwita no mu gihugu muhanye imbibi cy'u Rwanda, ukavuga ibintu byinshi utazi. Rero ndakubwiye ngo genda uragira intama nk'uko wazihawe, urekera aho ngaho uceceke. Niyo message yaje. Nshuti bavandimwe, hari umuntu avuga cyane. Nshuti bavandimwe, icyo nshatse kuvuga ni iki, ndashaka kubabwira kandi ngarutse rero hariya mu Rugezi. Mu Rugezi baratera rero, bamaze gutera baturuka impande zose zine, ngo bamare gushituka. Bamaze kuturuka impande zine, bari baturutse impande zitatu zose, basanga intare za Sarambwe, abana bahetse isezerano, ingabo zihetse isezerano ziyobowe n'abagabo. Afande Sematama, Afande Gakufu, ndabasuhuje cyane mwese.
Fande, pole na kazi, pole na kazi, pole na kazi. Tumepongeza kazi yenu. Twarishimye cyane 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 cyane. Hamwe n'Imana tubafatiye. Turafukamye dufukamira Uwiteka. Buri gihe ari mu ruhande rwanyu yuko murengana. Abo bantu niyo baza benshi bangana n'umusenyi wo mu nyanja, ariko abarwanira ukuri buri gihe kuko tubivuga bazotsinda. Nshuti bavandimwe, bagize rero ngo baraza bagera amazi bagera aho ngaho, ngo bagera aho ngaho. Intare za Sarambwe rero zirababadukira, maze zirababadukira. Muza mubona intare uko ibadukira izindi mpyisi zose zitinya intare. Amazi intare irabaduka n'umuriro mwinshi. Yagira ngo irarora ahangaha, bariya bagira ngo bararora ahangaha, dore ko bari baje bangana n'umusenyi wo mu nyanja. Yo, bagira ngo bararora ahangaha. Wapi? Bagahura n'ikibatsi cy'umuriro. Bagira ngo bararora ahangaha, kuriya umuriro ukaka. Bagira ngo bari kushoto umuriro ukaka. Bagira ngo barasubira inyuma umuriro ukaka. Ngo habaye akantu kabazo bita kanginingini. Akanginingini. Habaye akantu kakanginingini. Abasigaye rero basigaye azovuga inkuru. Naho ibibando byafashwe aho ngaho ntaho menye ingene bivuga. Abari bahari bonyine. Intare za Sarambwe hamwe na Twirwaneho tumepongeza kazi mmefanyikiwa. Mungu iko upande wenu. Ya pole sana, pole na kazi. Nshuti bavandimwe, ubushize twavuze rero amakuru dushoreje aho ngaho yo mu Rugezi, tukiye kandi kuvuga inkuru. Kandi twavuze ubushize inkuru twavuze ntituyirangize kubera yuko hari igihe iminota igenda igashira, dukoresha ivyuma tugasanga inkuru irashize, ivyuma biragize gutye biratengushe kandi inkuru itararangira. Twavuze yuko igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Tshisekedi cyangwa se igisirikare cya Kongo, abantu bafite bo muri no, abantu bigiye igisirikare mu Rwanda n'abigi bo muri Nord Kivu na Sud Kivu, bafite amagenero, lieutenant colonel, colonel, lieutenant colonel, bande, major. Abari baraje mu gisirikare cy'icenda na rimwe baje mu gisirikare cy'Inkotanyi. Mbese bahawe formation, bayihawe n'u Rwanda. Nibyo nashatse kuvuga. Ntabwo ari abasirikari bose bo muri Nord Kivu munyumve, ntabwo ari abasirikari bose bo muri Sud Kivu, oya, ni abasirikari bari baraje mu Nkotanyi, bashitse bahabwa amafunzo na leta y'u Rwanda. Bamaze guhabwa amafunzo ya leta y'u Rwanda, abo nibo basirikari n'ubundi Kirombo anyuzamwo amaso. Nibavuga ngo anyuzamwo amaso, ariko nabo kubera yuko imyaka ibaye myinshi, ibaye 30 nguko nabivuze, igisirikari n'ugutyaza n'ukugira gute, nabo ko biragenda bibavamo. Dore ko bose abantu bose bahariya, mind zabo cyangwa se ibitekerezo byabo babishira ku amabuye buriya butunzi bwa Kongo. Uhereye ku mukuru w'igihugu, uhereye ku bandi bose, intekerezo zabo ni ku mabuye ya Kongo, ubutunzi bwa Kongo. Noneho nicyo gituma n'igisirikare usanga kibananira, mind zabo zose bakazishira ku butunzi bw'igihugu, bose bakareba ubutunzi bw'igihugu. Baragendera aho bagenda hose, mind zabo ziri mu minerals, mind zabo ziri ku mabuye. Icyo bavuga cyose ni amabuye, icyo bavuga cyose ni amabuye. None nk'uwo muntu yokora igisirikare gute?
nabo mvuga bigiye mu Rwanda nabo ko biragenda bibakamukamo. Abizi igisirikare 9 bakigiye mu Rwanda bo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu, ntabwo ari abasirikari bose, ariko abari baje mu Rwanda 9 abakoreye igisirikare mu Rwanda nibo ndashatse kuvuga, nibo nshatse kurasura. Ntabwo ari abasirikari bose bamba officier bo muri Nord Kivu n'aba Sud Kivu nguko nanya bivuze muri audio y'ubushize, ariko na abasirikari bigiye igisirikari mu Rwanda muri 9 cyangwa 92 icyo kuri iyo myaka igihe cy'inkotanyi, mbese baforumye n'u Rwanda. U Rwanda nirwo rwabaforumye, ariko nabo kubera ko imyaka ibaye myinshi ntabwo bakimana nabo ko biraza bibakwamukamo, ntibabonye kuguma gutyaza kuma gukarisha ubwenge mafunzo kwaraza bose amindi zabo zose babishirahe muri za diamant, muri za gold, muri za casterite, ibintu nk'ibyo. None ugasanga bose mindi zabo babishizeye bakanuriye bose ubutunzi bw'igihugu. Niyo mpamvu n'igisirikare kibananira, n'umusirikari wo hasi ukagenda ugasanga bose ko barareba ubutunzi. Bamujana agiye ku rugamba mindi zibo nizo gusahura, bamujana agiye ku rugamba mindi zibo nizo kugira gute gupiya, ari byo gupiya. None uwo musirikari yorwana gute? Babashize ibintu, babashize ideology yabo n'ubutunzi bwa Kongo. Umuntu wese araja kuvuga ngo amabuye, bararyama bakabona amabuye, bagenda bakabona amabuye, baba bahe baganira bakavuga amabuye, baba bahagira gute. Muzorebe no mu nama zose bagira bakora, ntiboreka kuvuga amabuye. Analyse yanje rero, biriya byose igihe batarakora igisirikare ngo bagire igisirikare bahabwe amafunzo meza, bareke kuba igihe bakibona bari amabuye. Buri gihe umusirikare wo hasi akareba amabuye, umukurikira akabona amabuye, afande akabona amabuye, abayobozi abadepite n'amabuye, ba ministre n'amabuye, bikarenga bikagira no mukuru w'igihugu n'amabuye, mu buryo atareba abaturage, ntabwo akarenga n'abaturage, ahubwo ubutunzi bw'igihugu. Iriya minerals nibwo bareba bose, bibagirwa abaturage completely. Mindi zabo zija mu buhehe, mu mabuye y'agaciro y'igihugu cya Kongo. None nk'ibyo bintu bovuga ngo bararwana, nibo bahaguruka ngo bazotera u Rwanda, bagahaguruka bakagira n'ibintu byo kuvuga. Umuntu arabyuka akavuga ibyo ashaka, umuntu akabyuka akavuga ibyo ashaka, ururimi ntirukontororwa, ni ukuvuga ibyo ashaka, ukavuga ibyo atekereza, akavuga ibyo agira gute n'ibyo atazokora. Niyo mpamvu usanga ibintu byose byahariye umuntu wese arashaka kwirozaho, naho igihugu ntawe ukunze igihugu n'umwe, ntawe ukunze kiriya gihugu n'umwe. Ibyo bareba byose ni amabuye, ni ubutunzi bw'igihugu, nibwo baryama bakarota, iyo bagenda bakaburota, iyo baja mu nama bakabivuga, nta bindi bagenda bakavuga, ni amabuye. Igisirikari ni amabuye, baja ku mafunzo ngo ko bariga amafunzo, ni amabuye byabatekereza, bamasika gusa ngo bagiye ku mafunzo, ariko ni amabuye bahaye batekereza. Haratekereza baje bavuga ngo aragiye ku rugamba, agatekereza gupiya, agatekereza kuzosahura, yuko bose baratekereza ubutunzi. Mindi zabo, bitekerezo byabo byose byagiye ku mabuye. Niyo mpamvu ubona abenshi bagira gute basahura n'umutungo w'igihugu. Bose ni ubutunzi. Ntabwo bakeyaringa n'umuturage wo hasi n'umwe. Nshuti bavandimwe, akaba ariyo mpamvu iyo abo ari abandi
iyaba ari abandi bazi kubana neza bobwa ibihugu babana birabyane babana bane by'ibihugu bahanye imbibi bakabigishiriza n'igisirikare ariko bumvikanye kubera iki batogera ngo banegose ahandi muri ibihugu bahanye imbibi mutwigishirize turasaba ngo muduheze amafunzo y'igisirikare bakumvikana hari ibihugu bumvikanye bakabatariningira igisirikare bakabigishiriza igisirikare cyuko ibintu byose baca umugani ngo mu mahoro umuhoro urogosha umugabo muri kwaza akavuga tukira abana ngo mu mahoro umuhoro urogosha mu mahoro nta kintu batogeraho ariko kubera yuko bareba ubutunzi gusa badatekereza ikindi badatekereza ati igisirikare kibiragira gute igisirikare cyacu kiri hasi cyane reka turebe ko dushobora kukizamura reka da umuntu wese ubutunzi diama hariya barigira hehe hariya hehe nidufata hariya nzogenda nyiruka inza kurebaho mpia inza kurebaho nsahura ngo niwe musirikare urwana igihugu ntibishoboka noneho bikazamuka bikagera he kuri ba minisitiri bikazamuka bikagera he bakagera he mu buryo badakeyaringa n'abaturage muzorebe nimba mbeshe muzorebe mumbwira umunsi umwe Perezida Chilombo Tshisekedi yagiye aragera mu baturage aravuga n'abaturage aganiriza abaturage areba ibibazo abaturage bafite n'iryari ahubwo yifoto zagiye mu masware yababa we yifotoza yagiye muri sware abandi bararyama bakabona abaperezida bakabona abaturage babo bagatekereza abaturage babo ariko twebwe twaratawe completely nta munsi n'umwe ahubwo nyine afata ayo mabuye aguma agende mu mahanga yose aguma kuyerekana aguma seha amabuye ajana none se urajana abaturage kubaye bapfa bo hasi abaturage bari hasi niba usanga rero umuntu akadeturune 50 millions de dollars cyagire n'umwe umukurikirana nawe araza afata aheza abandi bari haza bose abagira gutya akanwa baceceke nivyo bizahari none iyo leta mwokagira imana iyo leta niyo twohagura ngo turavugira leta igenda ikazirasa abaturage mu minembwe ikarasa abaturage iyo leta ngo niyo dushobora kuvugira ngo ko turayivugira mw'abantu mwe ni ibintu bibabaje cyane biteye agahinda iyi leta imana yonyine niyo ikwiriye kudukiza tukabona leta natwe ivugira abaturage ko mu bihugu duhanye imbibi tuza tubirebera akarorero ingira ni bareba umuturage ingira batekereza ku muturage bagatekereza ibintu bishobora kugira umuturage akamaro guteza imbere ibikorwa by'umuturage naho twebwe ndabo mayindi zose ni ugutekereza amabuye y'agaciro abaturage muri Kongo baragowe nabo kurenganurwa nshuti bavandimwe akaba ariyo mpamvu tugiye gusoza n'akaririmbo turirimba akaririmbo tugiye kuririmba akaririmbo tubaririmbira akaririmbo kavuga yuko kavuga ukuntu abantu badakeyaringa niki n'abaturage cyangwa se badakeyaringa n'iriya ntambara ngo ari abantu bahaye bicwa bahaye bazira akarengane ngo keyaringe nabo reka da bitakwira yabajije Chilombo
mbese kirombo kutumariye abana reka mbamare abo nyabyaye bibereye Buruseli we iye bitakwira yaramubajije mbese kirombo kutumariye abana reka mbamare abo nyabyaye bibereye Buruseli we iye bitakwira yaramubajije dore mu Rugezi niho bashiriye mbese kirombo kutumariye abana reka mbamare abo nyabyaye bibereye Buruseli we iye urabona ntacyo mubwiye arigendera gusa afata elani agenda gusa mbese yigendera ahantu hose ejo kuma ngo yagiye aha ejo kuma ngo yagiye aha ejo kuma ngo yagiye aha nta caringa n'abantu bapfa b'inzirakarengane bariya abantu bafashe bariya bose bariya ba mayimayi bariya bazalendo ntaho bizi igisirikari bamye bafata gusa babaheza imbunda ngo mugende gusa muzamu baberekera gusa umwene barasa mugende muzamuza kwica bariya abantu abantu hamwe no kubahemukira nabo yarabahemukiye ntabwo wofata umuntu utariza amafunzo utazi ngene ashobora kugira gute ku rugamba utazi ngene ashobora gutekinga kava barwana gute bakaza bagenda bahagaze bagenda barasa ibiti bamoye urumogi bahaza urumogi bagize gute barabaroshe ibyo byose niki ni ukugira mind zireba amabuye gusa mind zabo n'ubutunzi buriya butunzi bwa Kongo naho abantu ntacyo bibabwiye barabakubise mu Rugezi barabakubise ibyo bita gukubitwa babakozemo babakubise urufaya Oteri wantendizarukira nagajuja imbere sore turagiye atwisingegera batwisinyanga Kongo tubakubise umuriro basaba imishikirano batwisingegera batwisinyanga Kongo tubakubise umuriro basaba imishikirano abasore gaziba abasore mu Rurambo abasore baratashe abasore Masisi abasore Bibwe abasore Goma abasore baratashe batwisingegera batwisinyanga Kongo tubakubise umuriro basaba imishikirano abasore mu Rurambo abasore Gahororo abasore mu Gatanga abasore baratashe abasore mu Bibangwa abasore baratashe abasore mu Mukato abasore Gashama abasore Gitavi abasore baratashe babisingegera babisinyanga Kongo babakubise ikibatsi basaba imishikirano otini 120 sarukire na kato mbere abasore baratashe batwisingegera babisinyanga Kongo tubakubise umuriro basaba imishikirano tubakubise umuriro barapfukama abasore baratashe
niyo mubona gutya niyo mubona bigenda gutya abasore gahororo abasore mugatanga abasore kuri mbundamo abasore mu bibangwa abasore kuri Nyagataka abasore hehe abasore mu bijombo abasore mu minembwe abasore barataje babisingegera babita ngo ntabwo ari bene nyiri igihugu babita ngo ni inyanga Kongo babakubise umuriro batangira gusaba hehe ndimugumva ko baragenda basaba imishikirano hari igihe bavandimwe hari igihe kizoba kiriya gihugu tukazokibamwo amahoro kiriya gihugu tukazokibamwo mbese n'umudendezo ishari rikavaho rigacika ubugome bwo kwita abantu ngo nabashitsi mu gihugu cyabo bigacika bigashira tukitwa twese abakongomani hatitwa ngo uyu nguyu ngo nuyu bita amazina nzaniye ukibuvira arimo umugabo umwe nyagiye ahantu mvuye ku ishuri mbona ko baramufata izuru bakaza barikurura ngo we munyarwanda bakaza bamufata izuru kugaha Imana irabireba kandi Imana izitinda ariko igasubiza iki nicyo gihe biriya bintu bizocika ijoro rizaca izuba rirase niyo bamwe none bahabihakana ubwoko bakagenda bahawe amafaranga bakaja mu mahanga bagenda bavuga ngo nta bantu bahe barengana ngo nta mututsi wapfa muri kiriya gihugu abantu barashize abana bararashwe abakecuru bakaraswa abasaza bakaraswa bazira uko basa ariko bamwe muri twebwe biyita ngo nibo abaperezida b'abanyamurengera ariko mwagiye mureka no kuvuga ibyo bintu mukiyita yandi mazina ariko ntimuvuge ngo muyoboye abanyamurenge mugenda mubagurisha mu mahanga ijoro rigiye guca my friend ijoro rigiye guca bugiye guca izuba rigiye kurasa hari abazoza bareba abandi barebe hasi barebe hasi nshuti bavandimwe nkaba ndangije rero mbwira abantu bose mbwira n'abari abazarendo mwese mugaruke mureke ibyo murimo mugaruke musange muvumerere AFC M23 twirwaneho barabakira mureke ibyo murimo mushira intwaro hasi leta y'Kinshasa barabagira gute ko barababesha ko barabaroha n'abandi bose basa nabo bareba bitakwira n'abandi muri twebwe bagenda bagurisha ubwoko bavuga ibyo hirya no hino babesha ibyo byose ijoro rigiye guca igihugu kigiye kuboneka tuzobaho neza tugira amategeko umuntu agira uburenganzira umuntu agira umutima wa kimuntu biriya byo kwica abantu urupfu rw'agashinyaguro bizashira murakoze murakarama akaba ari channel yanyu ibakunda ibahahira amakuru uko bwije uko bukeye channel yanyu Mutabazi Eye Official mukore subscribe mukore share na comment murakoze murakarama